Pamirsa selami warsa kalih tali tigang likur sanelintang, Kewentenan Daya Tarik Wisata DTW ring Kabupaten Tabanan, miolihang langkungan tigang yutean diri wisatawan. Wilangan wisatawan inucap rau saking solas DTW ring Kabupaten Tabanan. Anutin data saking Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, 5 besar DTW penyumbang kunjungan wisatawan ring warsane lintang soang-soang DTW Tanah Lot, wenten langkungan kalih yutaan diri DTW Ulun Danu Bratan, Lungatak Talian Diri, Kebun Raya Eka Karya sama Talian Diri, DTW Jatiluwih sama Talian Diri, Alas Kedaton Tigang Dasan Tali Diri, miwah ring wewidangan Pura Batu Karu Selai Talian Diri. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Tabanan Iwayan Widiat Majeng Wedarang, ring warsani lintang Kabupaten Tabanan kantun munggah dados daya tarik tetujuan wisatawan inggian saking mancanegara wiadi Nusantara domestik antuk kewentenan tigang yutaan diri wisatawan. Yening sayang sareng warsa kali-tali kali likurne lintang, kauningin wenten panincapan. Napi malih raweh mangkin sampun metangi saking pandemi COVID-19 lintang. Nyelehin saking panincapan pengerau wisatawan ring warsane lintang, pai ketandane ring warsane mangkin, pacang nincapang wilangan pengerau wisatawan ke Kabupaten Tabanan, inggian wisatawan mancanegara, miwah Nusantara, ke solas genah DTW, tur sepisanan antuk laksanayang festival ring sawetara DTW. Punika mawinan pai ketandane taler nyokong kuentenan destinasi wisata mangda ngelimbakang sarana penyokong pariwisata saha desa wisata anyar dados daya tarik majeng wisatawan ngelintangin promosi. Manik bisnis Bali nguningayang.